Se caracteriza por la manifestación grupal na que o corpo de cada participante actúa como aparato motor de apoio e impulsor dos outros. No acto sport se combina armoniosamente a coreografía e os movimentos acrobáticos, tanto colectivos como individuais, e todos eles se atopan a súa vez sincronizados cunha música. Eran 10 os artistas, temos un lesionado que apoia os demais moralmente. Señoras e señores, Party Rock de LMFAO, un aplauso. I got a man with every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just want to see you shake it out now. You home with me? You make it now. Bueno, no, que no se marchen porque tenemos una sorpresa. Un destes componentes está de cumpleaños. Entonces, ¿qué tenemos que cantar?